Ya Allah, macam ni ke rasa tidur sebab lama dah tak ada tidur kan. Malam tu Alhamdulillah tiba-tiba saya rasa malam tu saya tidur semacam nyenyak. Pertama kali selepas 2 tahun saya boleh tidur. Nama saya Varsha Suha. Saya berumur 22 tahun dan berasal dari Kota Baru. Saya kenal dengan Lee ini masa 2024. Okay, so semasa 2023 saya ni didiagnose dengan bipolar, MDD and also anxiety disorder. Sepanjang hidup saya used to be seorang yang macam extrovert and then saya macam suka belajar as a student, tapi disebabkan mental health problem time tu saya dah ambil asasi setahun, dah masuk degree, memang kena withdraw from belajar totally. Maksudnya bukan pause ambil sem break, tapi memang kena terminate terus belajar. Gejala time tu tak boleh tidur. Saya punya tak boleh tidur tu sebab saya sebagai orang yang suka macam kita masa zaman SPM saya suka study sampai pukul 3 pagi and then habit tu bawa sampai ke umur 20 masa dah kat uni. Tapi at that time bila kita keep on that habit, rupanya habit tu boleh membawa kepada kesan kesihatan yang buruk. Itu saya tak boleh tidur for 2 weeks straight. Disebabkan saya tak boleh tidur tu lah, rupanya time tu dia macam start to develop tu simptom yang lebih teruk lah. Masa tu memang bila saya tak cukup tidur tu memang teruk lah sebenarnya simptom dia. Sebab sampaikan kita ni macam dah tak kenal mak ayah and then kita menampak benda macam-macam. Memang keadaan masa tu memang tak boleh lah nak sambung study. Ada dengar suara ke? Banyak lah. Banyak saya experience benda tu. So keadaan yang sangat teruk tu membuatkan saya memang kena withdraw study. And then dekat rumah pun masa tu saya sakit sampaikan saya punya self care ni mak ayah saya mandikan saya tak boleh bangun. Macam malam kita rasa macam time tu memang goes by, kita hidup bangun tu just untuk tidur je. Macam tu, saya just bangun, saya cakap tolonglah habis hari ni. Makan tak makan, tak boleh makan kalau dah kita depressed. Toilet pun kita pergi bila kita rasa betul-betul tak pergi je. Mandi, mak ayah yang mandikan. Ajak mandi. Dan Paksa mandi. memang masa depressed tu memang saya bukannya jenis yang takut dengan orang. Saya extrovert, tapi bila sakit yang mental tu memang kita tengok orang, kita rasa takut. Kita kat crowd, kita rasa semua orang tak suka kita, semua orang tengok kita dengan mata yang negatif. So memang saya pergi kat crowd je, saya rasa nak nangis. Saya macam tak boleh cakap dengan orang. So condition tu lah yang membuatkan bila saya jumpa dengan counselor. Kenapa saya rasa macam ni? Saya kata awak depressed ni. And then dia suruh saya refer ke secretary. And then dia pun memang diagnose saya dengan masa tu major depressive disorder and also anxiety. Okay, lepas tu sampai saya kena rehatkan tu, saya try untuk sama belajar balik. Ada degree special intake untuk ambil law at that time. Tapi masa tu pula saya memang tak boleh tidur 2 minggu straight. Lepas tu memang yang tu time tu lah saya start macam nampak macam-macam hallucination semua tu, and then saya kena withdraw. So memang masa tu memang betul-betul sedih lah sebab kita kat rumah macam kita dah tak ada hal tu je lah. Sebab saya suka belajar, lepas tu bila start belajar apa je saya boleh buat. So memang saya rasa useless masa tu. And then untuk 2 tahun saya suffer tak boleh tidur. Lepas tu masa 2024 umi saya pun cuba perkenalkan saya dengan Alara Socks. Dia kata masa tu pun saya dah ambil prescription untuk tidur. Tapi bila umi saya macam tambah lagi any alternative lah untuk tolong kan, supaya anak ni kembali rasa normal, kembali rasa macam nak hidup. Okay, bagi Alara Socks. Kata tu lah pakar buat tidur. Lepas tu saya try Alara Socks at that night untuk tidur dengan bantuan ubat tidur. Saya pakai malam tu Alhamdulillah tiba-tiba saya rasa malam tu saya tidur semacam nyenyak. Pertama kali selepas 2 tahun saya boleh tidur. Saya rasa macam boleh tidur lah semalam. Saya tanya umi, so kenapa pagi ni? Sebab tadi tu saya skeptikal lagi. Dia katanya Alara Socks. Betul macam ada apa kat stok ni? Kata ada kondensi. Saya suka baca, saya baca lah. Baca, oh ada kondensi fiber, teknologi ni nak kembangkan saluran darah semua tu. Saya berminat. Lepas tu saya kata ada gapa-gapa lagi ke produk lain, saya try bagi. And then ada Alara Pants. Bila saya pakai Alara Pants tu, Masya Allah lagilah boleh tidur. So saya macam, ya Allah, macam ni ke rasa tidur sebab lama dah tak ada tidur kan. Tidur dengan ubat. Lepas tu, bila dah bagi Alara Pants tu, saya pun macam minta lah pakai full set. Saya pakai Alara Scarf, Alara Top, Alara Pants, Alara Sock. And for the first time masa tu saya tidur, masa tu kat uni saya start balik diploma sekarang. Saya tidur, saya bangun tu, first time macam saya dah bangun, saya senyum cakap Alhamdulillah. Sebab saya dah abang tidur. Alhamdulillah, ya Allah, ni lah tidur yang saya rasa saya dapat setelah 2 tahun. Sebab tidur ni sebenarnya sangatlah penting untuk kita kan. Sebab dia macam tidur lah yang mengawal emosi kita. So saya bangun tu macam tidur yang malam saya pakai full set tu, saya rasa tidur tu lah tidur yang macam lagi better daripada tidur saya dapat time saya sihat. So bila saya pakai full set tu saya cakap okay, so this is the new
lifestyle yang saya rasa saya kena keep on sampailah saya rasa sihat balik. Dan Alhamdulillah sekarang selepas semua benda tu saya berjaya bangkit balik. Saya study diploma dekat UiTM Machang. Dengan asbab kesihatan ni lah juga saya boleh jadi wakil fakulti. Kita bagi balik kat orang setelah depression semua benda tu kan, yang kita takut tengok orang. Sekarang kita pula rasa bila kita sihat, kita nak tolong orang lagi, kita nak share lagi supaya semua orang pun dapat rasa apa yang kita rasa. Sebab sekarang ni mental health ni satu benda yang orang kata ramai sangat orang ada, tapi orang tak berani nak open up publicly. So saya time tu, masa saya tengah depressed tu pun, saya memang kalau boleh saya tak nak, saya terus shut off daripada kawan-kawan. Saya tak bagi tahu kawan sebab saya malu. Sebab time tu kawan-kawan saya majority dah fly, tapi saya kena berhenti study. So saya macam tak apalah, apa hidup gini kan. Tapi bila start balik ni, saya nampak balik jalan. Walaupun kita kena restart balik life, tapi kalau kita nampak jalan, Allah tunjuk jalan, kita jalan terus je, and then kita pun bangkit balik macam orang lain. And sekarang ni kita ada platform BE, kita share balik kat ramai lagi orang. Sebab ramai lagi orang yang suffer. So kita pun kena tolong and reach dia orang. Sebab orang macam ni dia tak cari orang, kita yang macam kena cari dia. So itulah. Dulu masa saya yang first time kena tu, saya ambil 8 biji kotak tu beribu untuk ambil setiap malam. Tapi sekarang ni ambil 1/3 sahaja daripada 8 biji tu. 1/3 je. Sekadar untuk bantu tidur. 1/3 biji? 1/3 biji. Sekadar untuk bantu tidur je lah.